Ole clear tu zong zong te chibai leve kule kan khria thewangin kan chak lang na kongpui national highway kongchia chungchanga inpu mona hana sa hlemaya emi chungchang kan clearin kan ngai thau le do na ni longai thang wiring te tu sai rang national highway hi NHIDCL kuta kumsang hi somnia hlan ani to kumsang hi somni khan modin gazette notification vai number SO2209E Nithum July sang hi somni chuain wiring te tu sai rang ro thi Mizoram PWD enkol na hnuai tangin NHIDCL enkol turinati heti la hian Mizoram PWD na thomek pani bil kho thlir tu scholarship le konpui tu khamrang te nei wangin an tho zo hun le detect liability period DLP zo hun ngakin an take over mai lova heng Mizoram PWD kuta lo mek pani te hi DLP zo hnuwa NHIDCL ne na hlan le mai turania ti chuan bil kho thlir tu scholarship DLP hi ni ni tharuk sang hi somni pali kha na zowa tin konpui tu khamrang kilometer sompanga po ni sompakwa thakwa sang ni somni pali khan contract terminate foreclose ani bok ti chuan Mizoram PWD chuan heng kong pani te hi Government of India Gazette anga hlan turin NHIDCL la document a thon to a NHIDCL hian chuan lam engemaw siamin an take over du tatlat lo ani hemi wang hian chief minister pulal doma hova meeting ni sompariat October sang hi somni palia NHIDCL ho tu tenen soi ho ania thani le achan ve chunga NHIDCL lak turin thu ti tlu ka nia thani le achan ve liam hnu chuan handover na document chu EE MPWD NHD3 thingdol chuan GM NHIDCL scholarship a thon lut ta ni Mizoram PWD in moda STMC estimate and submit ma se NHIDCL in bil kho thlir tu scholarship le konpui tu khamrang an lak lok lo wang hian kongchia enkol na tur hian Mizoram PWD chuan short term maintenance contract STMC estimate chu mod nena sang ni somni pali tanga sang ni somni panga foi chungina the luta chu estimate chu bil kho thlir tu scholarship atan khorli point pasari pali le konpui tu khamrang atan khorli point pakwa pasari ania mod ho tu ten an zirchian nuin NHIDCL enkol tura pek right SO number 2209E Nithum July sang ni somni ani to wangin an sang son thei talawani kum sang ni somni panga tanga sang ni somni paruk financial year chung point STMC estimate hi Mizoram PWD chuan mota an the lut le a ma se Mizoram PWD hi akongen kol tu entrusted ani lo wangin ni som paruk june sang ni somni panga khan sang son lovin an ron return le ani NHIDCL kuta hlan ani to wangin Mizoram PWD sum dil na chu pek chua thei ani to lova omzia ani to lo ti na ni chu Mizoram sarkarin motor tlan thein kong asiam reng kan tarla nang kha kan din mun chu ani meka NHIDCL kong ani to wanga modin Mizoram PWD hna sang suna pe thei to lo ma se Mizoram sarkar chuan National Highway 54 National Highway 6 variant ke tu sai rang hi angai thangai lo NHIDCL kong ani to chungpo in Mizoram PWD NHD3 te chuan an theyang tokin an khol nei angang te nen pothole repair kalpuin an vil reng thawani Mizoram mamole chak tin reng lak lu na kong ani wangin kong hi man tlak le man theya siam reng ani kum sang ni somni pali tanga sang ni somni banga chung point state fan atangin cheng noi zani he kong chelai thom thanna na sang sona kum sang ni somni banga tanga sang ni somni paruk chung point cheng noi za som pakhat point basari pali he kong thom thanna na sang son le to a amang ral to bokani wareng dele sai rang in kara MMPWD in mo ta tanga sang son a mo nun ber chu niruk November sang ni som pakwa kha ni dai to a hemi nu hi chuan gazette number SO 2209E Nithum July sang ni som ni in
NHIDCL enkol tura ati chwa to wangin sanction thar hi helai ko nga hian Mizoram PWD tan a peto ngai lo ani mani kong pui enkol du lo tu NHIDCL wareng te tu sai rang kong pui enkol na tur sum kumnga chuang lai Mizoram PWD chuan sanction a mu to lo dan ti han thlir hian NHIDCL ko sakdan hi hriat thiam a har hle a kong pui an lak vek du lo chan hi Mizoram mi pui min ngai ne wang ti la kan sei sual lawang kan kong pui poi mo ber NHIDCL kuta motin July ni thum sang hi som ni a gazette notification chua mewa alo hlan to chunga kong pui then khat NHIDCL in alak du lo na chan hi soitamangai lova an la theilo ni lovin an la du lo ti hi thudik chu ani mai e soi to angin vareng te tu sai rang kong pui enkol tura thunei na pum hlum nei tu chu NHIDCL an ni mod hne na kong siam na sum maintenance fund deal chuak thei tu chun po NHIDCL thawani heti lai hian contract liability period zo lo chuan lama NHIDCL ten phakaran chua lai khan e kong pui hi Mizoram sarkar chuan state sumsengin a siam ngat nga thin ma se abul thuta tanga a foundation mu mal lo wangin atlo rei thengai lo thung NHIDCL hian kon pui tu kham rang hi an la theilo ni lovin an la du lo kon pui tu kham rang le bil kho thlir tu scholarship in card chezwal lai hi NHIDCL hian an la thei renga an la du lo thung an kuta lut to kong pui chilai po la du lo tu NHIDCL ko sakdan hian ngai to ti thui hle danang thlapa central government motin gazette notification chua Mizoram PWD kuta ta alak saka NHIDCL hne na ahlana tangin kumnga lai aliam to a kan kong a chia te mem lai po in lulul an chuang ngat ngat reng mai ni kha state sarkar thu le hla enga ma an ngai lo la in mani loka state BJP president thar puke be chuan ngen na han thlen meu chuan sei pui ta khiam hun chung po nga khotlai man lovin thutlung na thar an siam tak rum hi contract liability period ala top lo tia wanga khamrang tu kon pui in kar te hi alak theilo anga ngai tu tele state sarkar be ngan ngat tu te khan tu na chuan an lak theizia in khichiang ve tong chumo an game khel alo lang chuak ta nge nge e ni kum October ni sompariat sang hi somni palia Mizoram chief minister pulal domahova meeting thutlung na khan thani le achan ve chunga la fel vek turati na chu vul laka wayang chawa an ngai sak mak maya heti lai hian Mizoram state BJP president ngen na ero rang taka an lo zom na chan hi engem dang ma ni lo Mizoram sarkar sumhar san na hi remcha nga lain du to ka min chin phar hi antum ber tila kan sei swal om love kan lifeline kong pui chia hi Mizoram isu lian ber mi pui ngai ven ber ani thena wangin game khelna tan alo I tom ber ani ma na le tuna an game ber po hi Mizoram chief minister le PWD minister ai po a state BJP president daro pui tumna bak ani lo ti hi mi pa ngai tan hai tura om lo central scheme a po chimtop lamtan project approval akalbing cho hlenari nom Mizoram sarkar ho tu aya state BJP president thil ti theizo kanga lantir tumdan hi hai tura om lo NHIDCL hi thiam taka man ruwa mangin sarkar sumbom hrek be a sum chakna manga Christian rama BJP lalram lodin an tumna hi mi sumla ka si hnip taka mizo te tan chuan chocha tui hnai ber ani ta veang NHIDCL in kong chia ta wanga mi pui mangan na enga tan ma an ngai lo la ya BJP state president voi khat ngen na a tui ang an lo nem ngal dan mu hian an game khel le tumram hi hai turam lo NHIDCL hi central BJP sarkar in adin khan miawa tuna an kho sakdan po hi kong che isua thang thatla ka state sarkar ti mol phona game ti la afia berome NHIDCL phakar le lulul chwa wangin hun rei ta kan kong pui an kutalu to chu an siam du lo wangin a chiat pha a kan motora tunget mu ta ni ta khi chuti lai mekin divide and rule policy man hun la ya nam nu fol ho ko sakdan ang main
vai fin phakar chel lovin keima ni le keima ni kan loin be chiam chiam maya NHIDCL phakara wangin kan state sarkar kan lo diriam boy boya kan khosak dan an hmu hian mall min tiin an game khel hlotin awang hian an lom ngot ta veang game hi an la khel chhun zom zel don nge don lo I thlir chhun zom phot mai teang